Svako od naših sagovornika ima svoj način ublažavanja želje za rodnim krajem. Možda je dilema Bosna i Hercegovina ili Švedska sasvim nepotrebna. Godišnje najmanje 7-8 puta, osim godišnjeg kad idemo ljeti. Ljeti i zimi malo duže, a međuvremeno na 7 dana, pogotovo sad u zadnje vrijeme imamo taj avion, što je, evo sad ima i za Tuzlu, baš jeftino. Nekad je skuplji taksi da dođemo do aerodroma nego sam avion da dođemo do Beograda ili do Tuzle. Stvarno je to čudno, ali hvala im kad je to tako. Jer odavde do glavnog aerodroma je taksi oko 500 kruna, a nekad avion zna da košta oko 300. Moja djeca se nikad neće vratiti. Oni su malte ne rođeni tu, ali vole Bosnu i znaju jezik perfekt. Vole, svake godine idemo i na more i u Bosnu, imamo dole i imanje i tako, još familiju. Ali da se vratimo, nema potrebe da se vraćamo, mi smo tu. Ipak je to, sad sam rekao, avion taj, tako su nam sad to olakšali da nam je nekad isplatnije izaći u Bosnu navečer nego izaći ovdje u Aveniju, na primjer, na večeru. Skoro je jeftinije to, tako da nemamo potrebe sad da se odreknemo Švedske, jer tu smo, za 2 sata smo dole, ne trebaju nam više vize, može naša familija da dođe ovdje, tako da po meni je malo bez veze da čovjek sad kaže hodo se sad vrati, neću više da živim u Švedskoj, pa budi preko zime u Švedskoj bolje grijanje nego kod nas, a preko ljeta idi dole. To je meni pametnije nego da sad čovjek sad kaže odo ja dole, neću više da budem tu, ili odo u Švedsku, neću više da idem u Bosnu. Isto tako je bez veze da sad čovjek ne ide u svoju zemlju. Mislim, za mene je to nemoguće. Ja baš poželim da odem, da se nasmijem kod čovjeka. To ovdje teško da možeš doživjeti te provale dole. Naš narod ipak to ima još uvijek nešto novo ćeš čuti dole i nasmijećeš se od srca. Dok ovdje malo je teže ovdje. Ovdje su pravila, zna se sve kako, šta, tamo, vamo. Dole je drugačije, dole niko para nema, ali svi su u kafićima i svi piju kafe, ali ovdje to nije tako. Ljudi se ovdje zavuku u kuće, kad nema para, šta će jedan čovjek, jer stvarno je skuplje 10 puta nego dole kod nas. Slaviša Knežević dakle tvrdi da dileme nema. Može se živjeti i u Bosni i u Švedskoj, kombinujući najbolje od obje zemlje.